Sanibonani bazalwane, Jesu Kristu Inkosi. Okay ke namhlanje bazalwane uNkulunkulu usibusisile ngombila. Bazalwane. Umbila ubhatata namhlanje nje sidle ukudla kwasemasimini bazalwane. Nakho ukudla kakhulu esikudla ekhaya kakhulu ngomusa kakhulu nje. Umbila lo esiutshalele wona. Ya bazalwane, bethi siphakile sebedlile kabanye bazalwane. Qala ekseni nakho kunye. Okwase qala esadla lokho it's pulp and ubhontshisi boiled bazalwane ongafakiwe izinto eziningi nje. Inkosi bazalwane iyasiza nje ukuthi ake sime ngomafutha ngezinto nje izinongo lezi eziningi so nje uboiled usudla bedliwa ngalesa sikhathi imilosungu nje le yayi lokho then bese kuba yilokho ama-lays lawa bazalwane homemade lays nje yana into eyi-world system bese enamafutha but nje homemade nayo bazalwane and then umbila uNkulunkulu asiphe wona bazalwane yolo uNkulunkulu sekuhambile kokunye sesikhumbula ekugcineni ukuthi hawo sikhombisa abazalwane ukudla uNkulunkulu asiphe khona okuphuma nje emasimini organic bazalwane lo mbila lo asufaka umanyolo asufaka isikhuthaza uNkulunkulu nje bazalwane usikhulisela nje wona nje naturally bazalwane naturally because isikhuthazo kubuthakathi umanyolo kubuthakathi so nje this is natural bazalwane siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu bazalwane sinja simkhombise lokho namhlanje nje umusa kaNkulunkulu haleluya.